거룩하신 하나님, 은혜와 사랑을 감사드립니다. 아령 эцэг бурхан минь ээ таны хайр нэгүсэлд талархъя. 하나님께서 저희들을 불러주시고 하나님의 귀한 이 일을 맡겨주신 것을 진심으로 감사드립니다. Та биднийг дуудаж өөрийнхөө эрхэм ажлыг дагалган өгсөнд чин сэтгэлээсээ талархъя. 하나님의 말씀에 영생이 있다는 것을 저희가 깨닫게 해주시고 Бурханы үг амьтаа гэдгийг ойлгуулан 이 말씀으로 능력 있는 하나님의 종들로 만들어지게 해주시옵소서. тэр үгээр эзний хүчээр дүүрэн эзний ажилчид болгож өгөөч ээ. 여러 가지 어려운 일들로 힘든 가운데 있는 사랑하는 형제들을 위로해 주시고 하나님께서 도와주시옵소서. Олон хүнд хэцүү асуудал донд байгаа өөрийнхөө хүүхдүүдийг та тайвшруулан тайтгаруулж та туслан хамгаалаач. 하나님께서 이 시간에도 영광을 받아 주시옵소서. Та энэ цагт өөртөө алдрыг хүлээн авно. 예수님의 이름 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘 역대상 27장인데요. Шаштрын дээд 27 дугаар бүлэг. 오늘 역대상 끝날 것 같아요. Өнөөдөр Шаштрын дээд номыг дуусгах юм шиг байна. 그럼 바로 역대하로 넘어가려고 합니다. Тэгээд Шаштрын дэд рүү орох төлөвлөгөөтэй байгаа. 자, 역대상 27장인데요. 27장에는 다윗의 군대에 대해서 우선 설명하고 있습니다. Шаштрын дээд 27 дугаар бүлэг дээр Давид хааны цэргүүдийн дайчдын талаар гарсан байгаа. 다윗의 군대 있잖아요. 다윗을 지키는 다윗의 군대. 그다음에 12지파의 지도자들을 또 기록해 놓았습니다. Давид хааны дайчид болон 12 овгийн ахлагч нарын талаар тэмдэглэсэн байгаа энэ бүлэг дээр. 그다음에 왕의 재산을 관리하는 사람들. Мөн хааны хөрөнгийг хариуцагч түшмэдүүд. 그다음에 왕의 책사. 그 단어 이해하세요? Муса 책사? мөн номын санчид тэр талаар байгаа. 왕의 최측근으로 있으면서 이제 왕에게 지혜롭게 이제 알려주는 거죠. 그런 모사, 책사 그런 사람들이 여기 기록되어 있습니다. Тэгээ энэ бүлэг дээр тэр хаанд зөвлөгөө өгдөг хүмүүсүүдийн талаар бичсэн байгаа. 먼저 1절부터 15절에는 왕의 군대에 대해서 기록해 놓았습니다. 1절부터 15절. Энэ бүлгийн 1-ээс 15 дугаар ишлэл дээр дайчдын талаар гардаг. 혹시 바승수른 씨 1절부터 15절까지 좀 읽어 주시겠어요? Басансүрэн 1-ээс 15 дугаар ишлэл хүртэл уншаад өгөөрэй. За.
36 мөн те. 1절부터 15절. 음소거가 돼 있네. 15. 노민 씨 다시 한번 1절부터 15절. Шаштрын дээд 27-гийн 1-ээс 15. Израилийн хүүгүүдийн тоо ёсороо буюу эцгийн бүлийн тэргүүнүүд мянгат зуутын дарганаар болон хэсэг бүрийн хамаг хэрэгт хаандаа үйлчилдэг жилийн бүх сар сараар ээлжлэн ирээд явдаг төшмөд энэ болоо. Хэсэг тус бүр 24,000 хүнтэй байлаа. 1-р сард Албаах 1-р хэсгийг Забедэлийн хүү Йошобем захирдаг байв. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байв. Тэрээр Фэлзийн хүүгүүдээс гаралтай бөгөөд 1-р сарын үед цэргийн бүх дарга нарын тэргүүн байв. 2-р сард Албаах хэсгийг Ааха хүн Додой хариуцж байв. Түүний хэсэгт бас ахлагч Михлот байсан бөгөөд түүний хэсэгч мөн адил 24,000 хүнтэй байв. 3-р сард цэргийн 3 дахь тэргүүн жанжин тахилч Еходагийн хүү Бенина байлаа. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байв. Энэ Бенин 30-91 бөгөөд уг 30-ыг захирдаг байв. Түүний хэсэг түүний хүү Амизабад байжээ. 4-р сард Албаах 4 дахь Йобын дүү Асахел болон удаахан түүний хүү Зебедэ байлаа. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байв. 5-р сард Албаах 5 дахь жанжин Низра хүн Шамхут байв. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байлаа. 6-р сард Албаах 6 дахь нь Тихогийн хүү Икешийн хүү Ира байлаа. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байв. 7-р сард Албаах 7 дахь нь Ефремийн хүүгүүдээс гаралтай Пелон хүн Хелец байв. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байжээ. 8-р сард Албаах 8 дахь нь Зерачудаас гаралтай Хушаа хүн Сибекея байлаа. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байв. 9-р сард Албаах 9 дахь нь Бенемичудаас гаралтай Анатот хүн Абиезер байв. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байлаа. 10-р сард Албаах 10 дахь нь Зерачудаас гаралтай Метопот хүн Махария байв. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байжээ. 11-р сард Албаах 11 дахь нь Ефремийн хүүгүүдээс гаралтай Пирелтон хүн Бенани байлаа. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байв. 12-р сард Албаах 12 дахь нь Алтнелийн Метопот хүн Хелдэ байв. Түүний хэсэгт 24,000 хүн байжээ. 네, 감사합니다. 이스라엘 자손 가운데 천부장, 백부장 이렇게 세웠다고 말씀하셨죠? Израильчууд дунд 1000-ийн дарга 100-ийн дарга босгосон гэж байгаа. 천부장은 그 부하가 1000명이고 1000명, 백부장은 그 부하가 100명인 사람 그 우두머리입니다. 1000-ийн дарга гэдэг нь 1000 хүнийг захирдаг хүн байгаа. 100-ийн дарга гэдэг нь 100 хүнийг захирдаг хүн байгаа. 1년 내내 이렇게 돌아가면서 그 자기 위치에서 그 나라를 지키고 또 왕을 지키는 일을 하는 사람들입니다. Нэг жилийн хугацаагаар солигдож хааныгаа болон ард түмнээ сахин хамгаалж байдаг албанд томилогдсон хүмүүс байгаа. 나라가 아무리 작더라도 자기 나라는 자기 힘으로 지킬 수 있는 그 힘을 길러야 됩니다. Улс орн нь хичнээн цөөхөн хүн амтай жижиг улс орн байсан ч гэсэн өөрсдийнхөө хүчээр улс орноо босгон байгуулах хүчтэй байх ёстой. 우리는 사람이 많지 않다. 그럴 경우에는 어떻게 하면 좋을까요? Манайх
улс орон маань ард иргэд цөөтэй гэвэл юу болох вэ? 그러면은 좋은 무기들을 많이 갖다 배치를 해야 되겠죠. Хэрэг тийм болвол яах ёстой вэ гэхээр сайн зэвсгүүдтэй болох хэрэгтэй. 그리고 아무리 그 어려운 일이 있더라도 자기 힘으로 자기 나라를 자기 백성을 지키는 그런 군대가 필요합니다. Хичнээн хүнд хэцүү зүйл тулгарсан ч өөрсдийнхөө хүчээр улс орноо байрж байдаг, хамгаалж байдаг тийм цэргийн хүчтэй байх 하나님의 чухал. 예, 하나님의 나라도 마찬가지입니다. 하나님의 나라도 하나님께서 지켜주시지만 또 군대를 조직하고 좋은 지도자들을 양성해야 됩니다. Бурхны хаанчлалч үүнтэй яг адилхан байгаа. Эзний ажилчдыг босгон байгуулж, эзний улсыг, хаанчлалыг хамгаалах хэрэгтэй. 그 여기 이제 그 24,000명씩 매달 매달이라고 나와 있지 않죠. 예, 24,000명씩 돌아가면서 달마다 돌아가면서 책임을 지고 나라를 지켰습니다. 24 мянган хүн сар бүр солигдож тэр улс орноо хамгаалдаг байсан байна. 그럼 24,000명씩 12달 하면 몇 명입니까? Тэгвэл 24 мянган хүнийг 12 сард бодож үзэх юм бол хэдэн хүн болох вэ? 28만 8천 명이에요. 28만 8천 명. 288 мянган хүн болж байна. 이 사람들이 항상 그 준비하고 있는 겁니다. Тэгэд энэ 288 мянган хүн үргэлж бэлтгэлтэй бэлэн байж байдаг. 여기 이제 책임자들의 이름이 다 적혀 있죠. Тэгээд үргэлжлүүлээд тэр хариуцагч нарын нэр гарч байгаа. 2절에는 첫째 딸의 책임자는 야소부암이라고 되어 있고요. 2-р ишлэгийг харах юм бол 1-р сарыг хариуцсан захирагч нь Йошобям гэсэн байгаа. 4절에는 둘째 딸의 책임자는 도대라고 하는 사람이고요. 4-р ишлэлдэр 2-р сарыг хариуцсан захирагч нь Додаи гэсэн байна. 5절에는 셋째 딸 분하야가 있고요. 5-р ишлэл 3-р сарыг хариуцагч нь Биная гэсэн байгаа. 분하야. 그다음에 이 분하야는 유명한 사람입니다. 여호야다. 네. Биная гэх чинь их алдартай хүн байсан. 그다음에 7절에 넷째 딸 지휘관은 아사헬이라고 하는 사람이죠. 4-р сарыг хариуцсан захирагч нь Асахел гэж хүн байна. 요압 장군의 아우 동생입니다. Моаб жанжны дүү хүн юм аа. 사슴과 같이 빠른 발을 가졌다고 성경에는 기록했는데요. Тэгээ энэ хүнийг Библиэлд өөр газар юу гэж бичсэн байдаг вэ гэхээр буухтай адил маш хурдан гүйдгээ гэсэн байдаг. 다섯째 딸은 8절에 보니까 사무시라고 하는 사람이 지휘관이 되었습니다. 8-р ишлэгийг харуул 5-р сарыг захирагч нь хариуцагч нь Шамхут гихч байгаа. 9절에 여섯째 딸에는 지휘관이 이라라는 사람이고요. 9-р ишлэл 6-р сарыг хариуцсан захирагч нь Ира
10절에는 일곱째 달 바론 사람 헬레스. 10 дугаар ишлэл 7 дугаар сарыг хариуцсан захирагч нь Пилон хүн Хилез байна. 11절에 여덟째 달에는 여덟 번째 십부게라고 하는 사람. 11 дугаар ишлэлийг харуул 8 дугаар сарыг хариуцсан захирагч Сибекай гэж хүн байгаа. 12절에 아홉째 달의 지휘관은 아비에셀이고요. 12 дугаар ишлэл дээр 9 дугаар сарыг хариуцсан захирагч нь Абиезер. 그 다음에 13절에 열째 달 열 번째 지휘관은 마하레. 그죠? 13 дугаар ишлэлийг харуул 10 дугаар сарыг хариуцсан 10 дахь захирагч болох Махарай. 그 다음에 11번째 지휘관은 14절에 분하야. 14 дугаар ишлэл дээр 11 дугаар сард захирах 11 дахь захирагч болох Пиная. 5절에 있는 분하야와 다른 분하야죠. 5 дугаар ишлэл дээр гарсан Бинаягаас огт өөр хүн юм аа. 그다음 15절에 12번째 지휘관은 느도바 사람 헬데였습니다. 15 дугаар ишлэлийг харуул 12 дахь захирагч болох Нитофат хүн Хилдай гарч байна. 네. 온니엘의 자손이라고 되어 있잖아요. 15 дугаар ишлэлээр Отниелийн хүн гэсэн байна. 온니엘은 사사기에 나오는 유명한 사사들 중에 한 분이시죠. Энэ дээр гарч байгаа Отниел гэж хүн бол шүүгчд номон дээр гардаг тэр алдартай шүүгч Отниел гэж хүн байдаг те. 그 다음에 16절부터 22절까지 맨드바이러 씨 좀 읽어주실 수 있어요? Миндаяраха 16-аас 21절이요. 22절. 22 дугаар ишлэл хүртэл уншаад өгөөч. 16-аас 22. 그럼 저기 우리 Миндаяра 괜찮겠어요? 읽을 수 있겠어요? 이거 위에 아마 저네. 성경책을 잊으셨대요. 네네네네네. 우리 저기 앵커바이러 씨 좀 읽어주시겠어요? 16절부터 22절. За. 16-аас 22. Израилийн овгуудыг ахлахаар Рубенчуудад Зихрийн хүү Илесар, Симанчуудад Макагийн хүү Шефтай, Левичуудад Камиелийн хүү Хашебай, Ааронд Задок, Юдат Давидын ах нараас Илихүү, Исахарт, Михаилын хүү Омри, Зебулунд Обадиагийн хүү Ишмай, Нафталид, Азерелийн хүү Йормат, Ефрамын хүүгүүдэд Азтягийн хүү Хоши, Манасегийн хагас овогт Хедягийн хүү Йол, Галаад дахь Манасегийн хагаст Захариагийн хүү Иддо, Бенаминд Абнерийн хүү Ясиэл, Данд, Ярахамын хүү Азериал нар байв. Израилийн овгуудын удирдагчид байлаа. 네. 그 지휘관이라고 하는 단어가 뭐예요? 노능 씨. Удирдагч гэж яг юу ямар хүн бэ? 지휘관이라고 하는 단어가 뭐예요? 몽골말로? Удирдагч. 오토로딱치? Удирдагч. 오토로딱치. 네. 어렵네요. 그 이제 그 16절부터 22절에는 그 이스라엘 12지파의 그 각 지휘관들의 이름을 기록해 놓았습니다.
16-аас 22 дугаар ишлэлдэр Израилийн 12 овгуудын захирагч нарын нэрийг бичин тэмдэглэсэн байна. 루벤 지파의 지도자는 엘리에셀, Рубенчүүдийн ахлагч нь Илиезер, 시므온 지파는 스바디아, Шимеончүүдийн ахлагч нь Шифатя, 레위 지파는 하사랴. Левийн ахлагч нь Хашабя, 그 레위 지파 안에서도 아론의 계통은 따로 지파로 잡았어요. 아론 지파는 제사장 계통인데, 그죠? 제사장 계열인데 사독이죠. Левичүүдийг дотор нь Аароны буюу тэр ахлах тахилч нарын удам гэж бас хуваасан байгаа. Тэгэд энэ ахлах тахилч нарын удам болох Аароны хүү Задок байгаа. 그다음 유다 지파는 다윗의 형 엘리후라고 되어 있습니다. Юдагийн захирагч нь Давидын ах нарын нэг болох Елиху гэсэн байна. 레위가 셋째고 유다가 넷째죠. Е? 야곱의 아들 12아들 중에 레위가 셋째 아들, 유다가 넷째 아들. Яаковын 12 хүү дундаас Левийн 3 дахь хүү, Юда нь 4 дахь хүү байгаа. 이사갈 지파는 오므리, Тэгээ Исахар овгийн ахлагч нь Омри. 스불론 지파는 이스마야, Зебулуны ахлагч нь Ишмая. 납달리 지파는 여레못, Нафталийн ахлагч Еремот. 에브라임 지파는 호세아. Ефраимийн ахлагч нь Хошия. 그 다음에 므낫세 지파는 절반이 나누었죠. 이렇게 그 요단강 건너편, 요단강 이쪽 편 해가지고 므낫세 절반 지파는 요엘, Манасе овог 2 хуваагдсан байгаа. Йордан голын 2 хэсэгт 2 талд 2 хуваагдсан байгаа. Тэгээ хагас овгийнх нь захирагч болох Иоэл, 그 루벤 지파, 므낫세 지파, 또 두 지파 반이 그 가나안 땅이 아닌 그 다른 땅을 차지했죠. Рубен болон Манасе овгийн хагас овгууд нь Канаан нутгийг биш өөр нутагт сууршиж өөр нутгийг эзэмшсэн байгаа. 예. 그 다음에 나머지 지파는 그 므낫세 지파의 절반, 그 나머지 지파는 이또 21절에 므낫세 나머지 절반 지파는 이 지도자가 이또. 21-р ишлэгийг харуул Манасегийн үлдсэн хагас овгийн захирагч болох Идо гэж гарсан байна. 베냐민 지파의 지도자는 야하시엘. Биньямин овгийн захирагч Ясиэл. 단 지파는 아사렐이 이스라엘 지도자가 되었습니다. Ан овгийн захирагч болох Азарел. Эдгээр хүмүүс Израиль овгуудын захирагч ноёд болцоосон байна. 어디든지 그 지도자가 중요합니다. Ер нь хаан ч ялгаагүй захирагч маш чухал. 하나님의 교회는 누가 제일 중요한가요? Тэгвэл бурхны чуулганд ямар хүн илүү чухал үүрэгтэй байх вэ? 아, 목사님. 교회는 다 동등한 거 아닙니까? 누가 중요하고 누가 중요하지 않은 게 아니라 다 동등한 거 아닙니까? 이렇게 말하는 분도 있어요. Пастра цуглаанд
хин илүү чухал, хин арай бага чухал гэсэн юм байхгүй. Бүгд яг л ижил тэгш эрэхтэй биш гэж үү? Тэгш эрэхтэй биш гэж үү гэж ярьдаг хүмүүс байдаг. 교회는 민주주의 아닙니까? Цуглаан болвол арт түмний үзэлтэй байдаг биш билүү? Ардчилсан үзэлтэй биш билүү? 교회는 민주주의 아닙니다. Чуулган болвол ардчилсан үзлийг баримталдаг. 그럼 교회는 독재하는 겁니까? За тэгвэл чуулган нэг хүний захиргааталтанд байдаг юм уу? 교회는 하나님께서 다스리시는 것이세요. Харин чуулган бол Бурхны захирдаг газар юм аа. 목사 마음대로 하는 것도 아닙니다. Пастрын дураарч болдоггүй. 중요한 것은 그 지도자 하나님이 지도자를 세우시는데 그 지도자의 믿음을 따라서 이제 하나님의 일이 잘 되기도 하고 잘 못 되기도 합니다. Чухал зүйл нь юу вэ гэхээр чуулганд чухал зүйл нь юу гэхээр удирдагчийг босгодог. Тэгээд тухайн удирдагчийн итгэлийн дагуу тухайн чуулган нь сайн сайхан болгоч чуулган бий эсвэл урууд нь доройтдог чуулганууд ч байдаг. 교인이 많을 수도 있고 적을 수도 있는데 중요한 것은 그 지도자의 믿음이 제일 중요합니다. Чуулгануудыг харуул олон итгэгчтэй чуулганууд ч бий, цөөхөн итгэгчтэй чуулганууд ч байдаг. Гэхдээ тэр дундаас чухал зүйл нь юу гэхээр удирдагчийн, захирагчийн итгэл хамгийн чухал байгаа. 여러분들께서 이렇게 하나님 말씀 배우는 것은 정말 그 소중한 시간들입니다. 이 시간이. Та бүхэн Бурхны үгийг сурч судалж байгаа энэ цаг үед бол маш эрхэм цаг хугацаа гэдгийг ойлгоорой. 우리가 언제 더 이상 성경을 배우지 못할 그런 시간이 찾아올 수도 있어요. Магадгүй биднэрт дахиж Библийг сурч судлах боломжгүй цаг үе ирж магадгүй. 그럼 여러분들이 지금까지 배운 그 하나님 말씀 가지고 하나님의 사역을 감당해 나가야 됩니다. Хэрвээ тийм үе тохиолдох юм бол та бүхэн өнөөдрийг хүртэл сурч судалж байгаа Бурхны үгүүдийг эргэн санаад чуулганы үйлчлэлээ авч явах хэрэгтэй юм аа. 믿음이 점점 이렇게 믿음이 자라나야 돼요. Итгэл ер нь улам их өсөх хэрэгтэй. 또 능력이 자라나야 하나님의 일을 잘 감당할 수 있습니다. Мөн энэ хүч, Бурхны хүч байгаа. Энэ хүч бас өсөх хэрэгтэй юм аа. Тэгвэл Бурхны ажлыг бас авч явж чадна. 능력 있는 하나님의 종이 되려면 어떻게 해야 된다고 말씀드렸죠? За хүчтэй эзний ажилчин болёо гэвэл яах ёстой гэж заасан билээ. 두 가지 방법이 있는데요. Хоёр янзын арга бий гэсэн байгаа. 첫째가 뭐라 그랬습니까? Эхнийх нь юу гэлээ? 능력을 주시옵소서. 능력 있는 하나님의 종이 되게 해 주시옵소서. 기도라고 대답을 하셨어요. 사람들이 하나님께 그런 기도를 하잖아요. 제게 능력을 주시옵소서. Хүмүүс ингэж залбирцгаадаг шүү дээ. Хормэнэ надад хүч өгөөч. 또 능력 있는 사람이 되게 해 주시옵소서. Хүчтэй хүн болгооч. 그럼 그 능력은 어떻게 우리가 받을 수 있는가? Бид нэр тэгж залбирдаг. Тэгвэл тэр хүчийг яаж авах юм бэ? 첫째가 뭐라고 말씀드렸죠? Юу гэж хэлсэн бэлээ? 다른 선생. 성령으로. 아닌데.
아니라고 말해주세요. Үгүй ээ гинэ. 능력은 첫째가 기도를 통해서 능력을 받을 수 있어요. Эхнийх нь залбирлаар Бурхны хүчийг хүлээн авдаг юм аа. 뭐 기도 말고도 다른 것도 있지 않습니까? Залбирлаас өөр арга байгаагүй билүү? 기도가 가장 큰 영향을 미칩니다. Залбирал хамгийн их нөлөөлдөг юм аа. 두 번째는 능력을 얻기 위한 방법이 뭔가요? Хоёр дахь хүчтэй болох арга нь юу вэ? 말씀 순종입니다. Үгэнд дуулууртай байх. 말씀을 순종해야 능력 있는 하나님의 종이 될 수 있어요. Үгэнд дуулууртай байж хүчтэй эзний ажилчид болдог юм аа. 그러면 23절부터 31절까지 좀 읽어주시겠어요? 23절부터 31절 우리 저기 문샤이칸 씨 Мөнх сайхан хичээ 23-аас 23절부터 31절까지 31-р ишлэл хүртэл уншиж өгнө. 23-аас 31. Харин эзэн Израилийн Тэнгэрийн одод мэт өсгөн нэмэгдүүлнэ гэж айлдсан учраас Давид 20 болон түүнээс доошх насны хүмүүсийг тоолсонгүй. Зэрүүгийн хүү Йоб тоолж эхэлсэн боловч үүнээс болж Бурхны уур хилэн Израиль дээр буусан тэрээр тоолж дуусгаагүй бөгөөд тоо нь Давид хааны шестрийн тоо бүртгэлд ороогүй билээ. Хааны нөөцийн санг Адилийн хүү Азимет хариуцав. Тарайн талбай хот тосгом цайз дах нөөцийн санг Узайгийн хүү Йонатан хариуцав. Газар тариалангийн талбай ажилчдыг Клүвийн хүү Изера хариуцав. Усан үзмийн талбайг Рамт хүн Шимэ хариуцав. Усан үзмийн талбай дах дарсны нөөцийн санг Ишмит хүн Забдийг хариуцав. Шпила дах Чидүүн болон Ялан модын Гидр хүн Баал Хаман хариуцав. Усны нөөцийн агуулгыг Ёш хариуцав. Шоронд бэлчиж буй өхөр сүргийг Шорон хүн Шитрай хариуцав. Хүндид байх өхөр сүргийг Адилягийн хүү Шибад хариуцав. Тэмээг Ишмаал хүн Абил элжгүүдийг Меронот Ида хариуцав. Хонин сүргийг Хагрэ хүн Изаз хариуцав. Эд бүгдээрээ Давид хааных гэсэн хөрөнгөнийг харгалзагчд байв. 아멘. 네, 감사합니다. 거기 이제 지금 읽으신 23절부터 24절의 내용은 인구 조사에 대해서 말씀을 짧게 하셨어요. 23-24-р ишлэлдэр тоолгын талаар гарч байгаа. 인구 조사는 몇 장에 나오나요? Энэ хүн амын тоолго хэддгээр бүлэг дээр гардаг үлээ? 21장에 나오죠. 21-р бүлэг дээр гардаг юм аа. 이것은 마귀가 다윗을 시험한 거예요. Энэ үйл явдлыг харах юм бол Сатан Давидыг сорьсон. 다윗이 내가 가진 능력이 크다. 도대체 내가 가지는 능력은 어느 정도의 능력인가? 이것을 알아보려고 그랬어요. Давид яасан гэхээр за миний надад байгаа хүч нөлөө хэр зэрэг том юм бэ гэж бодоод хүн амын тоолох хийсэн.
이스라엘은 제일 큰 군대가 어떤 군대일까요? 이스라엘. Израилийн хамгийн том цэргийн айрам гэв. Ямар айрам байсан бэ? Юута. 공군은 없으니까 그죠. 공군은 없고 비행기가 없을 때니까 그죠. Тухайн үед бол 군이나 해군. зэвсгийн одоо тэр тулалдааны зэвсэг төхөөрөмжүүд ер нь бол байхгүйсэн тийм ээ. 육군이 힘이 센 건가요? 해군이 힘이 센 건가요? Далайн дайчид илүү хүчтэй байх уу? Эсвэл энэ газар дээрх тэр зүгээр дайчид нь илүү хүчтэй байх уу? 여러분 생각은 어떠세요? Газар дээр 뭐라 그랬어요? 해군이 아닌 육군. 육군. 네. 이스라엘은요. 하나님이 제일 강한 군대입니다. Израилийн хувьд бол Бурхны цэрэг айрам хамгийн хүчтэй айрам байгаа. 하나님이 군대세요. Бурхан бол өөрөө айрам цэрэг. 그래서 여기에는 12명의 지도자들이 이제 기록되어 있고 또 하늘의 별과 같이 많은 사람들이 있었다고 말씀하셨죠. 23절에. Израилийн 12-ын овгуудын ахлагч нар бичигдсэн байгаа. Мөн 23 дугаар ишлэгийг харах юм бол Израильчуудыг Тэнгэрийн одод мэт олон болгоно гэж гарч байна. 전쟁에 나가서 싸울 사람은 20세 이상이에요. 20세부터 나가서 전쟁에 나가서 싸워야 돼요. Тулалдаанд явж тулалдах насны цэргүүд нь 20-оос дээш насныхан байх ёстой. 빠질 수 있나요? 예? 전쟁에 나가지 않고 빠질 수 있는가요? Тулалдаанд гаралгүйгээр үлдэх боломжтой юм болов уу? 빠질 수 있는 방법이 있어요. Тулалдаанд явахгүй байх боломж бол бий. 장가를 가게 되면 1년 동안은 전쟁에 나가지 않아요. Гэр бүлтэй болох юм бол 1 жилийн турш тулалдаанд явахгүй байх боломжтой. 또 집을 새로 지으면 1년 동안 전쟁에 나가지 않습니다. Шин гэр барих юм бол 1 жилийн турш тулалдаанд явахгүй байх боломжтой болдог. 근데 인구 조사를 했는데 24절에 보니까 그 일 때문에 진노가 이스라엘에게 임했다 그러셨죠. 24 дугаар ишлэлийг харах юм бол үүнээс болж Бурхны уур хилэн Израиль дээр буусан гэж байгаа. 21장에 나오는 내용인데요. 21-р бүлэг дээр гардаг байгаа. 다윗이 인구 조사를 시킨 이유는 무엇인가? Давид хүн амын тооллого хийх болсон шалтгаан нь юу юм бэ? 뭘까요? 뭘까요? Юу гэж бодцоож байна? 다윗이 өөрөө дайдах юм. Өөрөө одоо нэг хүчин үзүүлж дайдах юм бол 네, 어린이가 소리 쳤습니다. 자기 영광을 나타내려고 자기 힘을 보여주려는 그렇죠. 예, 바로 그겁니다. 팀의 약문 팀 배사. 하나님만 의지하고 나가야 되는데 자기의 세력, 자기의 군대를 의지하는 마음이 생긴 겁니다. Бурханд найдаж урагшлах явах ёстой байтал
өөрийнхөө хүч, өөрийнхөө зэрэг айрамдаа найдсан байна. 그 하나님만 끝까지 의지할 수 있느냐? Эцэс хүртлээр бурханд итгэх юм уу? 그게 이제 우리의 믿음입니다. Бурханд найдах уу гэдэг нь бидний итгэлээс шалтгаална. 사람이 많든 적든 그것은 중요한 문제가 아니다. Хүний их баг нь огтхон ч чухал биш ээ. 믿음 있는 사람 한 사람이 중요합니다. Итгэлтэй нэг хүн байх нь л хамгийн чухал байгаа. 믿음 있는 사람이 한 사람이라도 있으면 그거는 큰 힘이 됩니다. Нэгч болтугай итгэлтэй хүн байх юм бол маш их том хүч болж өгдөг. 네, 여기 보니까 그 25절에서는 왕의 창고를 맡은 사람, 그죠? Хааны цайзуудыг агуулгуудыг хариуцсан хүн гарч байгаа. 25 дугаар эшлэл дээр. 그 다음에 밭과 성읍, 마을, 요새의 창고를 맡은 사람. Мөн хөрс боловсруулж байсан ажилчдыг хариуцсан. 또 그 사람을 관리해야 됩니다. 일하지 않은 사람이 있느냐? 왜 일을 하지 않았느냐? 관리하는 사람들을 또 많이 여기 세웠습니다. Ажилчдыг хариуцсан хариуцагч нарыг олон болгосон байгаа. 창고를 관리하는 사람, 농부를 관리하는 사람, 또 포도원을 관리하는 사람 이렇게 다 세웠죠. Агуулгуудыг хариуцагч нар мөн газар тариалан хөрс боловсруулахад ажилчдыг хариуцсан хариуцагч мөн усан үзмийн талбайг хариуцсан хүмүүсийг бий болгосон. 소떼를 관리하는 사람, Мөн үхэр бичээлүүлэгч, 나귀를 관리하는 사람. илжиг хариулдаг хүмүүсийг босгосон байгаа. 다 그 적재적소에 꼭 필요한 곳에 필요한 사람을 이렇게 세울 수 있어야 돼요. Заавал хэрэгтэй газар заашгүй шаардлагатай хүнийг босгодог байх нь чухлаа. 여러분 교회의 성도들에게 일을 맡기는 게 좋아요. Та бүхэн чуулганыхаа итгэгч нарт ажил даалгаж өгөх нь чухал юм аа. 직분은 주지 말고 예? 직분, 집사나 장로나 직분은 주지 말고 하여튼 오랫동안 지켜봐야 된다. Албан тушаалын байранд ингэж байлгахаас илүүгээр ажил даатгаж удаан хугацаанд тухайн хүнийг харах нь чухал юм аа. 좋은 대학을 나온 사람도 있고 재산이 많은 사람도 있는데 하나님께 인정을 받는 그런 좋은 사람을 만나셔야 된다. 하나님 어떻게요? 그 하나님의 일을 하는데 꼭 필요한 사람, 그 일을 잘 하는 사람을 뽑아서 그 일을 맡게 된다는 거예요. Итгэгч дунд их сургууль төгссөн хүмүүс ч байж болно, эсвэл эд хөрөнгөтэй баян чинэлэг хүмүүс ч байж болно, ямар ч хүн байж болно. Гэхдээ бурхны ажил, тухайн тэр бурхны ажилд заавал байх ёстой хүнийг босгох нь бий болгох нь чухлаа. 아니 아무나 세우면 되는 거 아닌가? 그 хинч байсан болдгүй юм уу? 사람도 없다. Хүн ерөөсөй байхгүй шүү дээ. 사람이 없으면 세우지 마세요. Хэрэг хүн тухайн
ажлыг хариуцах хүн байхгүй бол хин нэгнийг ямар ч хамаагүй хин нэгнийг босгож болохгүй. 믿음 없는 사람 세우면 안 됩니다. Итгэлгүй хүмүүсүүдийг босгож болохгүй. 최소한 첫째 주의를 잘 지켜야 돼요. Хамгийн чухал нь эзний өдрийг ариунаар сахдаг хүн байх ёстой. 주의를 안 지키는 사람은 세우면 안 됩니다. Эзний өдрийг ариунаар сахдаггүй хүнийг босгож болохгүй. 연보를 많이 합니다. 기도를 많이 합니다. 사람이 참 좋은 사람입니다. 그건 중요한 문제가 아니에요. Их өргөл өргөдгөө, их үйлчилдэгэ, их сайн хүн ерөөсө тийм байдлыг харж болохгүй. 첫째가 주일 성수, 주의를 지키느냐, Нэгдүгээрт эзний өдрийг ариунаар сахдаг хүн. 두 번째는 11조 생활을 하느냐, Хоёрт нь 11-ийг өргөдөг үү? 이걸 꼭 지켜보고 난 다음에 일을 맡겨야 됩니다. Яг энэ хоёр байдлыг ажиглаад эзний ажлыг даатгах хэрэгтэй. 믿음 없는 사람한테 맡기면 교회에 큰 시험이 찾아옵니다. Итгэгч биш хүмүүст үүрэг ажил хариуцуулах юм бол цуглаан маш том сорилтонд орно. 그래서 여러 사람들을 세웠고요. 그 다음에 이제 32절부터 34절 우리 저기 남수리자우 목사님 32절 34절 읽어주시겠어요? За ингээд олон ахлагч нарыг харгалзагч нарыг босгосон байна. Тэгээ 32-оос 34 дугаар ишлэл намсраа жаа хичээ уншаад өгөөч ээ. Бас Давидын аав ах Йонатан зөвлөгч байсан бөгөөд тэрээр ухаантай бичиг үсэгт гарамгай хүн байв. Хахмоны хүү Ихиэл хааны хөвгүүдийг асарч байв. Ахитофел нь хааны зөвлөх Ахиху Хушэн хааны шадар байв. Ахитофелийн араас Бинагийн хүү Ехөдө Абетри нар байжээ. хааны цэргийн жанжин Йоб байлаа. 네. 요나단 삼촌 요나단이라고 되어 있는데 몽골 성경에는 뭐로 되어 있나요? 네, 삼촌으로 되어 있어요. 그럼 아버지 동생으로 되어 있는 거죠? 예. 요나단은 아주 사리에 밝은 인물이다라고 말씀하셨죠. 32 дугаар ишлэл дээр Давидын аавгах Йонатан ухаантай зөвлөгч хүн гэж байна. 지혜로운 사람입니다. Маш ухаалаг нэгэн байсан байгаа. 지혜로운 사람을 하나님 일에 사용해야 됩니다. Ухаалаг хүмүүсийг эзний ажилд ашиглах хэрэгтэй. 학모니의 아들 여히엘이라고 하는 사람이 나오는데요. Хахмоны хүү Ехиэл гэж гарч байна. 이들은 왕의 아들들을 도와주는 그런 일을 했습니다. 다윗 왕의 자녀들. Энэ хүмүүсүүд Давид хааны хүүхдүүдийг асардаг ажил хийж байсан. 그다음에 아히도벨 나오죠. 33 дээр Ахитофел гарч байна. 아히도벨은 정말 지혜로운 사람입니다. Энэ Ахитофел гэх чинь маш ухаантай нэгэн байсан. 근데 이 아히도벨이 다윗을 배반하게 되죠. Энэ Ахитофел гэж хүн Давид хаанаас урвдаг. 아주 지혜로운 사람이고 또 모든 면에 부족함이 없는데 다윗을 배반했어요. Маш ухаалаг төдийгүй ямар ч тал дээр түүнд ямар ч талаараа тэр хүн төгс хүн байсан. Гэсэн хэдий ч Давид хаанаас урвдаг.
그다음에 아렉 사람 후세라고 하는 사람이 나오는데 Дараа нь Хушаа гэж хүн гарч байна. 왕의 친구다 되어 있습니다. Хааны анд байсан гэсэн байна. 여러분들은 교회에 어떤 사람, 어떤 분을 직분으로 세우고 싶으세요? Та бүхний хувьд цуглааны үйлчлэл дээр ямар хүмүүсүүдийг байвал зүгээр гэж бодож байна ээ? 즉 교회에서 주는 직분은 하나님의 일에 사용하는 거죠. 하나님의 일에 쓰임을 잘 받으라고 일을 맡기는 겁니다. Бурхны ажлыг сайн хариуцаж хийгээрэй гэж хүмүүсүүдийг чуулганд хүмүүсүүдэд ажил хариуцуулдаг. 그렇게 되면 하나님께서 이 자기 마음대로 하게 되면 하나님께서 기뻐하지 않으십니다. Өөрийн дураар хүмүүсүүдэд ажил хариуцуулбал Бурхан түүнийг таалахгүй. 아히도벨이 자기 집에 돌아가서 목을 메어 자결하는 사건이 벌어지죠. Нэ? 아히도벨이 자기 집에 돌아가 가지고 끈을 묶어서 목을 매 가지고 자살을 해요. Ахитофел гэртээ өөрийнхөө амийг хорлсон, хоолоогоо боож өөрийн амиа хорлсон байгаа. 왜 그렇게 된 거죠? Яагаад тэгсэн болов? 하나님의 뜻이 저 다윗에게 가 있는데 다윗과 솔로몬에게 가 있는데 아히도벨은 다윗의 넷째 아들 다윗의 넷째 아들 누구죠? 그 Давидын дөрөв дэх хүү хэн блэ? 다윗을 반역한 아들이 누굽니까? Давидыг эсэргүүцдэг, Давидаас урвдаг дөрөв дэх хүү хэн блэ нэр нь? 압살롬. Абсалом. 압살롬의 편에 섰어요. Ахитофел яагаад амиа хорлсон бэ гэхээр Давид хаан болон Соломонд Бурхны таалал оршиж байсан. Тэгээд Ахитофел нь Давид хаанаас урвсан Давидын дөрөв дэх хүү Абсаломтой нэгдсэн байгаа. 결국 실패하고 말았습니다. Тэгээд эцэстээ тэрээр сүрсэн юм аа. 우리 이런 점을 꼭 기억하셔야 됩니다. Тэгээд бид нэр нэг зүйлийг сайн дуурсаж бодож байх хэрэгтэй. 우리가 보기에는 약해 보여도 하나님이 기뻐하시는 편에 서야 된다. Хүний нүдээр харахад сул дорой юм шиг харагдаж магадгүй ч Бурхны таалал хаана байна? Яг Бурхны таалал байгаа газарт зогсох хэрэгтэй. 네. 요압이 나오는데 요압은 군대 사령관이 되었다 그랬잖아요. Дараа нь 34 дугаар эшлэлдэр Йоб гарч байна. Йоб нь хааны их цэргийн жанжин гэсэн байна. 요압에 대해서 어떻게 생각하세요? Йобын талаар та бүхэн санаж байгаа зүйл байна уу? 요압은 그 훌륭한 군대 장군입니다. Йоб бол маш чадварлаг цэргийн жанжин. 근데 요압에게는 결정적인 그 단점이 있어요. 아주 중요한 치명적인 단점이 있다. За, Йоб жанжинд маш тийм сайн тал байсан байгаа. 장군이 잔진이에요? 몽골 말로? 장군, 잔진? Жанжин. 짠징. Жанжин. 짠징. 예. сайн тал биш дутагдaltaй тал байсан байгаа. 뭐라 그랬어요? Жанжин. 좀 전에 뭐라고 말씀하셨어요? 제가 단점을
장점으로 잘못 번역을 해서 잘못했다고 어. 얘기를 했어요. 요압의 단점은 뭐냐면 성격이 너무 급해요. Йоб жанжны дутагдaltaй тал нь юу байсан бэ гэхээр маш тийм яаруу зан чанартай хүн байсан. 그리고 두 번째는 이 성질을 잘 부려요. 혈기를 잘 부리는 사람이에요. Тэгээд маш их уурладаг. Уураа илэрхийлж гаргадаг хүн байсан. 왕이 있는 곳에서도 막 화를 내고 소리를 지르고 그랬습니다. Хааны хажууд ч маш их уурлал, омогддог тийм хүн байсан байгаа. 여러분들은 성격 좋으세요? Та бүхэн зан чанар чинь сайхан уу ямар вэ? 예수 믿으면 이 성격이 Гайгүй номхон. 뭐라세요? Минь дойрхаа. Гайгүй өлгөө номхон санаа. 괜찮고 온유한 편이라고 하시네요. 오디오에 보이지 않으시는데. Тэгээд нэг дутагдaltaй тал хүн болгоно. Хүн болгоно тэгээд нэг дутагдaltaй тал байгаа л да. 사람마다 단점이 있다고. 사람은 누구나 단점이. Яаруу байсан. Хүн даалгад. Йоб уг нь их маш сайн занжин байсан мөртлөө нэг хүний араас хөөхсөр байгаа дөөрөө алагдчихдаг нэг тийм юу уншижсэн шиг санагдаад байна. Йобын талаар. За. Хөөхсөр байгаа энэ хүн дутагдaltaй талаад чихний дутагдaltaй байгаа. 누구나 다 단점이 있는데 요압이 생각나는 게 어떤 사람을 계속 쫓아가다가 결국 자기가 죽어 말았다는 기억이 있다고. 아니 요압이 그 쫓아가다 죽은 건 아니죠. 요압 нэг хүний араас хөөсөрөөгаад өгдөггүй. 요압은 솔로몬 왕이 Тэр биш үү? Би одоо тэр нэг тийм юм уншсан. 요압은 솔로몬 왕이 죽이죠. 요압ыг 솔로몬 хан алсан байгаа. 성전에서 끌어내가지고 성전에서 쳐 죽였어요. Тэр ариун өргөөнд байхад нь түүнийг алсан. 그래서 하나님의 일을 할 때 여러분 하나님의 일을 하실 때 그 성질 부리면 안 됩니다. Тиймээс та бүхэн сайн сонсоорой. Бурхны ажлыг хийхдээ омогшиж уур хилэнтэй байж болохгүй. 성도들 앞에서 막 화내고 그러면 안 돼요. 소리 지르면 안 됩니다. Итгэгч нарт чанга орлол загнаж заншиж болохгүй итгэгч нарыг. 화 잘 내세요? 우리 몽골 분들은 화 잘 안 내나요? 어떤가요? Монголчууд ер нь нэг ууралдаггүй юу? Хэр ууралцаадаг вэ? 오스타는 혈기 있는 사람은 또 혈기를 잘 부린다고. 예. 울스거려서 하나 배가 고플 때 많이 화난다고. 하나님의 일을 할 때는 그 싸우고 다투면서 하나님의 일을 하시면 안 됩니다. Бурхны ажлыг хийж байхдаа хоорондоо хэрэлдэж уурлаж омогшиж болохгүй. Эзний ажлыг тэгж хийдэг юм бишээ. 자, 거기까지 하고요. 잠깐 쉬었다가 한 10분 쉴까요? За 10 минут завсарлаа. 10분 쉬었다가 또 하시자고요. 28장. 10 минут завсарлаад 28 дахь бүлэг рүү орё. 자, 그러면 역대상 28장 볼까요?
Шаштрын дэд 28 дугаар бүлгийг харъя. 역대상 28장에는 다윗이 말한 부분이 있고요. 다윗이 자기 아들 솔로몬을 격려해 주는 내용이 나옵니다. Энэ 28 дугаар бүлэг нь Давид өөрийн хүү Соломоно урамшуулж байгаа агуулга байдаг. 하나님의 일을 하는데 여러 가지 힘든 일이 있어도 잘 그 일을 잘 감당해 나가야 된다. 격려해 줬습니다. Бурхны ажлыг хийхэд олон хүнд хэцүү бэрхшээлүүдтэй тулгарнаа. Тэгсэн ч Бурхны ажлыг эцээ хүртэл хариуцсан хийх ёстой шүү гэж хүүгээ урамшуулан хэлж байсан байгаа. 네. 우리 1절부터 8절까지 좀 읽어볼까요? 누가 읽어볼까요? 우리 남재만 씨 읽으실 수 있으세요? Намжилмаа хичээ 28-ийн 1-ээс 8 дугаар ишлэл хүртэл уншаад өгөөрэй. 1절부터 8절. 1-ээс 8. Давид Израилийн бүх түшмэд овгийн захирагчид хаан бүлгүүдээр үйлчлдэг эсгүүдээ ахлагчид мянгатын зуутын дарга нар хаан болон хааны хөвгүүдэд харьяалагдах бүх эд хөрөнгө мал сүргийн харгалзагчид тайгнууд хүчит эрс болон бүх нэр хүндтэй эрсийг Иерусалим цуглуулжээ. Тэгээд Давид хаан хөл дээрээ босон зогсоод ах дүүс ард түмэн намайг сонсогдсон эзний гэрээний авдар зориулсан мөн бидний бурхны хөлийн тавиур болгон амралтын өргөө барих санаа зүрхэнд минь байсан тул би түүнийг барихад бэлтгэсэн билээ. Гэвч надад бурхан надад чи дайнч хүн ба цус урсгасан тул миний нэр зориулсан өргөө барьж болохгүй гэж айлдваа. Гэсэн ч Израилийн бурхан эзэн намайг мөнхөд Израилийн хаан болгохоор миний эцгийн бүх гэрээс намайг сонгосон юм аа. Учир нь тэрээр Юудаг удирдагчаар мөн Юудагийн гэр дотроос миний эцгийн гэрийг сонгосон бөгөөд миний эцгийн хүүгүүдийн дундаас намайг бүх Израилийн хаан болгохоор таалан сорьгосон билээ. Эзэн надад олон хүү өгсөн учраас миний бүх сэнтил залхаар сонголоо. Тэр надад миний өргөө болон миний ордны хүү Соломон ч барих юм аа. Би түүнийг өөрийн хөвгүүнээр сонгосон бөгөөд би түүнд эцэг нь байх болон тэрээр өнөөдрийн адил миний тушаал миний шүүлтийг чармаас сахивал би түүний хаанчлалыг үрд нөхөд тогтооно гэж айлдсан юм. Иймээс энэ сайхан газрыг эзэмшиж түүнийг өөрсдийн үр удамд мөнхөд өвлдүүлэхээр үлдээхийн тулд эзний чуулган болох бүх Израилийн нүдэн дээр мөн бидний бурхны сонорт эзэн бурхныхаа бүх тушаалыг сахин мөрдөгтөө. 네. 다윗 왕이 이스라엘의 모든 지휘관들 또 천부장, 백부장들 또 왕과 아들들의 재산과 가축을 관리하는 자들을 또 궁중 관리들을 다 불러 모았습니다. Давид Израилийн бүх түшмэд захирагч нар ахлагчид мянгатын зуутын дарга нар болон хааны хөвгүүдэд харьяалагдах эд хөрөнгө мал сүргийг харгалзагч нар түшмэд хүчит эрс зогт баатруудыг Иерусалимд цуглуулсан. 왜 불러 모았죠? Яагаад цуглуулсан юм болоо? 2절 마지막에도 있는 것처럼 하나님의 성전 건축을 준비하기 위해서 불러 모은 겁니다. 2-р ишлэл дээр гарч байгаа. Яагаад цуглуулсан гэхээр бурхны өргөөг барихад бэлтгүүлэхээр цуглуулсан. 다윗과 솔로몬에게 있어서는 이 성전 건축이 큰 사명이에요. Давид болон Соломон хаанд бурхны
бурханд зориулан өргөө барина гэдэг маш том үүрэг байгаа юм. 여러분들에게 주어진 중차대한 사명은 뭔가요? 중차? 중차대. 나와요? 제가 가지고 있는 사전에는 없고요. 중요한, 네. 매우 중요한 사명이 무엇인가? 여러분들에게는 제일 중요한 사명이 뭐라고 생각하세요? Та бүхний хамгийн чухал хариуцлагатай үүрэг чинь юу гэж бодцоож байна вэ? 남수레자 목사님은 누구하고 얘기하는 거예요? 남스라저 ахлагч хинтээ уцаар яриад байна вэ? Хинтээ яриад байна вэ? 여러분들에게 가장 중요한 хамгийн чухал байгаа. Югнэ минь дээр хаа? Гаднаас хүү орж ирчээ юм асуугаа болтгүй. Бурхны эсрэг хэлсэн байгаа. 하나님의 일을 성실히 하는 것이 제일 중요한 일일 것이다. 네, 중요하죠. 김에 졸라. 지금 여기 우리 화면에 나와 있는 여러분들 전체에게 하나님이 맡기신 가장 중요한 사명이 뭔가요? Багш бид нарыг компьютерийн дэлгэцээр нэг ийм дэлгэцэнд бүгднийг яг зэрэг харж байгаа байхгүй юу? Тэгээд та бүхэнд Бурхны даалгасан хамгийн чухал үүрэг чинь юу гэж бодцоож байна вэ? Гинэ. 저도 포함되네요. Тэгээд би ч бас яг хамт байгаа. Нүг сайн сурах. 하나님의 말씀을 잘 배우기. 네. 저는 여러분들에게 하나님께서 맡기신 가장 중요한 사명은 몽골을 정복하는 겁니다. Миний хувьд та бүхэнд Бурхны хариуцуулсан хамгийн чухал үүрэг даалгаар юу вэ гэхээр Монголыг эзлэх гэж бодож байна. 다른 걸로 정복하는 게 아니고 하나님의 말씀으로 정복하는 겁니다. Ямар нэг зүйлээр эзлэх биш ээ, харин Бурхны үгээр эзлэх юм аа. 충분히 가능해요. Энэ бол үнэхээр боломжтой зүйл ээ. 이거는 돈 가지고 하는 게 아닙니다. Үүнийг мөнгөөр хийхгүй. 우리가 기도하고 하나님의 말씀을 의지하고 나가면 하나님이 도와주실 거라고 우리가 믿는 겁니다. Зайлбарч Бурхны үгэнд найдан урагшлах юм бол Бурхан туслах олно гэж бид нэр итгэж байгаа. 자, 보시자고요. 2절에 보니까 다윗 왕이 일어서서 말했다라고 시작하고 있어요. 2-р ишлэгийг харах юм бол Давид хаан хөл дээрээ босон. 다윗이 나이가 많아 늙어가지고 일어나기 힘든데 이것은 너무나 중요한 일이기 때문에 자리에서 일어나서 하나님 말씀을 백성들에게 말하고 있는 겁니다. Тэгэд энэ нь яагаад ийм ингэж бичигдсэн бэ гэхээр Давид хаан өндөр настай болоод яг өөрийнхөө хөлөөр яг өөрөөрөө босч зогсох боломжгүй тийм өндөр наслсан байсан.
Тэгээд энэ үйл явдал маш чухал үйл явдал учраас Давид өөрийнхөө хөл дээр босон зогсож ард түмэндээ хандан үгээ айлтсан байна. 나의 형제들과 나의 백성들이여 나의 말을 들어라 그랬습니다. Миний ах дүүсээ, миний ард түмээ намайг сонсогтун. 내가 여호와의 언약궤 곧 우리 하나님의 발 받침대를 위하여 전을 건축하려고 마음 먹고 그 건축을 위하여 준비를 했었다 그랬습니다. Би эзний гэрээний авдар болон бидний бурхны хөлийн тавиуранд зориулан байнгын өргөө байрахыг хүссэн юм аа. Иймээс би түүнийг байрахад бэлтгэсэн билээ. 거기도 그 발 받침대라고 되어 있네 몽골 성경에도. Ээ. 발 받침대. 그 Хөлийн тавиур гэсэн байна. 그것은 뭔가요? 발 받침대는 뭐죠? Хөлийн тавиур гэж яг юу вэ? 여호와의 언약궤다. Бурхны гэрээний авдрыг хэлж байгаа. 하나님이 계신 곳이에요. 하나님이 계신 곳. Бурхны оршиж буй газрыг хэлж байгаа. 신약 시대에는 교회가 하나님의 발 받침대예요. 교회. Шин гэрээний үед яг энэ одоо үед болохоор шин гэрээний үед чуулганууд бурхны хөлийн тавиур юм аа. 하나님께서 내게 이렇게 말씀하셨다. 3절에 그랬습니다. 3 дахь ишлэгийг харах юм бол бурхан надад ингэж айлтлаа гэсэн байна. 너는 전쟁의 사람이어서 너는 전쟁의 사람이라는 거예요. Чи дайнч хүн гэж бурхан Давидэд хэлсэн байна. 군인이죠, 군인. 다윗은 군인입니다. Давид бол цэрэг дайчин хүн. 피를 많이 흘렸다는 거예요. Асар их цус урсгасан гэсэн үг байгаа. 그렇기 때문에 너는 내 성전을 짓지 못한다. Тийм учраас миний нэр алдарт зориулан сүм барьж болохгүй гэсэн байна. 피를 많이 흘리게 되면 어떻게 됩니까? Цус урсгаж болох уу? 많은 사람들을 죽여야 되고 또 그 사람의 남아있는 식구들이 얼마나 고통을 당합니까? Цус урсгана гэдэг бол хүний ам авна гэсэн үг. Тэгээд үлдэж байгаа гэр бүлийн хүмүүсүүд нь ямар их ямар их ой гонигт автах болоо. 하나님은 그걸 기뻐하지 않으신 겁니다. Бурхан үүнийг ийм зүйлийг бурхан таалдаггүй юм аа. 그러나 4절에 보니까 여호와 이스라엘의 하나님께서 나의 온 집에서 나를 택하셔서 영원히 이스라엘의 왕이 되게 해주셨다 그랬습니다. 4-р ишлэлээр эзэн болох Израилийн бурхан намайг мөнхөд Израилийн хаан болохоор миний эцгийн бүх гэрээс намайг сонгосон гэсэн байна. 다윗을 택하신 분이 누구신가요? Давидыг сонгосон нэг нь хэн бэ? 하나님이시죠. Бурхан шүү дээ. 여러분들을 이 자리까지 인도하신 분이 누구신가요? Та бүхнийг энэ газарт унтарсан нэг нь хэн бэ? 하나님이시죠. Бурхан. 우리는 부족한 사람들이지만 하나님께서 우리와 함께 계십니다. Бид нар дутуу дулим хүмүүсүүд ээ. Гэхдээ бурхан биднэртэй хамт байдаг юм. 요한계시록 1장 마지막에서는 하나님께서 일곱 교회는
일곱 교회는 일곱 금초대다 말씀하셨죠. Илчлэлт 1-р бүлгийн 20 дугаар ишлэлдэр юу гэж гардаг вэ гэхээр 7 од болон 7 алтан дэнлүүний суурь гэж гарч байгаа. 그다음에 일곱 교회에 있는 하나님의 종들은 뭐라 그러셨습니까? Тэгээ юу гэсэн бilээ? 뭐 요한계시록 1장 20절. 20절, 21절, 20절. Ичлэлт 1-20 дээр байна. 불러 읽어주시겠어요, 남ing 씨? Нэ. За илчлэлт 1-20-ыг харъя. Чиний харсан миний баруун моторт буй 7 од болон 7 алтан дэнлүүний суурийн нууцын тухайд 7 од нь 7 чуулганы тэнгэр элчнэр бөгөөд 7 дэнлүүний суурь нь 7 чуулган юм аа. 하나님의 종들은 일곱 별이라는 거예요. Бурхны чуулганы тэнгэр элчнэр нь тэр чуул юм гэсэн 여기 너무 시끄러워가지고 다시 말씀해 주세요. 하나님의 종은 일곱 교회의 별이라는 거예요. Бурхны боолууд болвол 7 чуулган буюу тэр 7 од гэсэн байна. 예수님께서 오른손으로 딱 붙잡고 계세요. Есүс баруун гараараа бид нарыг барьж байгаа. Есүс баруун гараараа барьж байгаа энэ 7 дэнлүг. 집에 지금 뭐 하고 있어요? 옆집에서 뭐 하는 것 같아요. 옆집에서. 우리를 붙드시고 계시는 분이 예수님이세요. Биднийг барьж байгаа нэгэн бол Есүс. 예수님의 손에 딱 온전히 붙들리게 되면 능력 있는 종이 되는 거예요. Есүсийн гарт бүрэн баригдах юм бол хүчтэй эзний ажилчид болдгоо. 다윗은 양을 치는 사람이었죠. Давид хончин хүн байсан. 우리 몽골 분들도 다 양을 치는 분들 아니에요? Монголчууд маань хончид бидтэй. Малчид, хончид. 양을 치고 있는 목자를 하나님께서 불러서 이스라엘의 왕으로 세우신 거죠. 목사님 너무 시끄러워가지고 어떡할까요? 그 옆에 세기가 있나요? 세기? 세기 왜 너? хажуудлын айлд засвар хийгээд өрөм дуурайд байдаг. 그냥 해요. 네. 제가 집중이 안 돼서. 하나님의 손에 붙들린 사람이 되어야 됩니다. Бурхны гарт атгуулсан, бурхнаар бариулсан, бурханд баригдсан нэгэн болох хэрэгтэй. 그때 하나님께서 여러분들에게 큰 능력을 주시게 되는 겁니다. Тэгвэл бурхан өөрийн агуу хүчээ өгөх болно. 한 20분 동안만 좀 20분 뒤에 하면 안 되겠는가 좀 물어보세요. 그분들에게. 근데 어느 집인지 잘 모르겠어요. 이게 아파트라. 하나님께서 나를 택해서 온 이스라엘의 왕으로 삼아 주셨다 그랬습니다. Бурхан намайг бүх Израилийн хаан болгон сонгосон гэсэн байна. 그리고 여러 이거 해야 되는데.
오전에 여기까지만 하자고요. 오전에 여기까지만 하자고요. За үдээс өмнө хичээлээ одоо ингэж дуусгая гинэ. 예, 오늘 역대상은 다 마치려고 합니다. 오후 시간에. Үдээс хойш бас багш өөрөө орно. Наанги багш маань орно. Тэгээд үдээс хойшийнхаа хичээл дээр энэ шаштрын дээд номыг дуусгах бодолтой байгаа. 여러분 바쁘시더라도 들어오시기 바랍니다. Тэгээд та бүхэн завтай байсан ч цаг гаргаад энэ хичээлээ дуусгахыг хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 하나님, 은혜와 사랑을 감사드립니다. Ариун бурхан минь таны хайр нэгүсэлд талархъя. 하나님께서 사랑하는 귀한 종들을 붙들어 주시고 특별히 Та 또 өөрийн хайртай эрхэн боолуудаа барьж, 특별히 어용 씨 하나님께서 위로해 주시고 붙들어 ялангуяа 주셔서 оюуныг та тайвшруулан тайтгаруулаач. 모든 영광을 하나님께서 받아주시고 예수님의 이름 기도드립니다. Бүхий л алдрыг та өөртөө аваач. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. Амен. 일단 나는 오후 하나 사서 이모. 오후 시간 하나 사서 이모. Тийм. 들어와 막신을 사는 하시고 없어. 내가 하시고 야 막시 하나 나온다. 뭐라 그러세요? 저한테 집이 한국에 있냐고. 자, 아, 그래서 좋았어요. 네. Үдээс хойш уулзцаая. 네. 말씀 스니커.